Biyag ti tao. Hello, gagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti drama, kablawan tayo pa ni Jason Arellano di La Union, Rodolfo Sodaria di California, kan ni Ma'am Vanessa Laduan di Bugyas, Benguet. Katita, hindi nga ro dendenggan ti episode 228. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nay, naggapwan yaw. Rabi, enjoy. Kanapi akadwam ni Melinda nagawid dito'y balay. Awanan ti adu pa sa unanang. Pastor kanda kami. Kaya't may ti maturog. Agmano ak nana. Ay, kasyan na ka ti Diyos, balasang kaw. Nala, sumrak kay nga rudan. Mabit man laang juway. Kaya't mo asawan, maturog dito'y balay ni Melinda. Awan dakas na nanang. Taagayan ayat kami nga rod. Sige, ingkay maturugan. Nagturog kami di Rabi, Melinda. Kwa tatang. Nagkuyog kayo ko ni Joey di Kalman. Kada nakakita kada kayo. Ay, kwa. Talaga ka di mon masinaan tayo dyan lalakay. Saan laas siya ti mangibagbaga sinaam ni Joey. Pati nagiti kakabsat mo. Apay talaga nga awan dengdenggam. Lading itak. Ngam, ay ayatag ni Joey tatang. Kat namin adun anailawan kami. Makitam. Di inaklon mon tipod no. Diyak mabalin asinaan tinubyok. Tadan na pasama kiti nagbaatan mi tatang. Saad biya kayat dahi dyan Joey aparakan ka. Kinsaan mo't akayat ni nanang mo. Di na kayat dahi dyan ataw aparakan ka. Kan may sa, ubing ka pa ititawon mo adi si Otsaw. Agad-adal ka pa'y laang anak ko. Ay ayatag ni Joey tatang. Diyak kabala na sinaan. Duang aldaw na di kasi mrek iti pagadalan yo, Melinda. Apay, awanan ti plano mga giskwela. Awanan ganas ko nga agadal. Emma, masikugak nga minan. Kasano adi ka agsikog, kat ibantay mo mat ngamin ti bagim ka ni manong ko. Anya nga ita, agbugi kan Nagayatan mi adwa ka ni Joey ti panagsikog ko, Emma. Aklo nam ngaminan. Sikat tinangidanon iti bagi na iti kabsat ko. Abang ka mata babay. Madlaw adi nakayat ni Emma nga agbalin nga ipag. Anya nga rod ngay. Masikugak mon. Awanan ti maaramidan na. Inununan ti lalaki ngam ti panagadal mo. Sorry, tatang. Masikugak kon. Kanya nga nga rod. Adaditan. Iso pagsasaritaan tayo ti panagkalay sayo iti dahi dyan lalaki. Uwan, tatang. Kat agyaman nak tapalubusan dak ama ki asawa. Diyak kumapay kayat, tadi si Otsom laang, kinagad-adal ka pa'y. Ang masikog kang gaya man. Iso masapol nga kasar kayo ni Tinubyaw. Uwan, tatang. Ulitak. Pakawanan dak kuma. Good. Pagkasaran tayo idan lakay. Una na, tamasikog mo dyan naktan. Ay, anyamot ngaminan ti kasdyan nga inaramid ti anak ta. Inaramid da ko na ma. Tasaan mo la dyan anak ta ti aking basol iti da ito'y. Pati ginubyo na. May sama tasan ngagpampanunot. Lakay. Ay, nusan lang masikog ti anak ta. Santa kumapay pagkasaran ida. Ang masikog matag. Nalpasan ti saritaan, may papan iti kasaryo adwa. Tangay, dahi ti pinili, Melinda, ay kawang nga rudon ti maaramidag. Tatang. Ket sapay lang kumatawan to ti pagbabawyam, iti anak ka, iti panakiasawanan ken ka, Juway. Ipasiguradong dahi tata. Ay, tatang. Jack bebe ang ti anak nyo. Dinto laki ti agrigat iti danak. Tadamo trabaho, tatang. Dito agbisin ni Melinda iti sidong ko. Agraman, nagiti agbalin nga anak may. Rumbang lang
Takderam ti agbalin nga ama ken asawa. Di ka mo't nagpampanunot. Ha? No kumata pinalpas mo pa iti anak ko iti panagadal na, di nakasapol pa iti trabaho na. Kat matulungan na kanto amanggad. Siniko nga minag, kat second year college na palaang. Iso abiyagam ti anak ko. Agraman ti ipas ngayon tong anak yaw. Di kaya't kumilinda, adda ka lang diti balay. Jack kaya't ano sa dinula di tanti papanama di kagpakpakada kanyak ha? Joey, Plain housewife ti kaya't kong asawa, Melinda. Tapno maasikaso na ka na imbag. Kanda giti agbalin tong anak ko. no bilang ta makapas ngayak. Kat mayat ni nanang ko ang mga waawir iti anak ta. Di mo kaya't nga agtuloyak nga agadal? Sana na masapol dita. Agtagibalay ka kindi. Nakastati kayat ko. Jack kaya't ngagtrabaho ka. Ipamaysam ti mga sikaso kanyak nga asawam kanti anak tanto. Sana balay, taumdas mo ti sweldo ka para kada tayo. Dakkel ti sweldo kiti kumpanya pagpapayak. Di tayo ito agrigat. Sige, ano kasta ti kayat mo? Sikat ti masurot, Joey. May busy na, Melinda. Baka nanak. Kit-kitawam ngayon ubak ti anak ta. Agpasubo ka kit din. Mangan ka na. Tanagaok mo ti kanam. Anyat na patpatag. Siyak nga asawa mo no ti anak ta. Magsilbihan na. Mabait lang nga ron. Paturugak pa ti anak ta. Sakan to subuan. Tarasay. Naginat ka nga agungunay. Ano usam ata kinayat mo met? Si kamot tinangidandanon iti bagim dito'y balay mi, Melinda. Di ka kumamatag sa iti kasta, Emma. Awan mo ti papabasulak. Mas daawak lang, taapi akas jay mo ni manong mo. Minalam nga agbartak. Anya nga ron, ano usam Itamat lang kas jay na. Ada siguro problema na kan ka iso akanayon nga agbartak. Ang mga no agbabawi ang asawa kan ka. Anya? Nagsweldo kan? Awan bagas na yun. Ganda dumapay ang masapsapol dito balay. Awanan, imbayad ko na ito utang ko. Ay, kapela dumawat ija inam. Mabain akon. Tunggal awan kwartata. Isudatas asit kak. Nakababain. Magbainam ngay, naganak mo ita. Ingkan, tani, awang kwartak. Umdas kumamot ngamin ti sweldom para kada tayo amin kat. Ngam ibarbartag mo mat ngamin. Arak ti papapanan ti sweldom. Ay, di ka nagsirmon. Ingka kidain. Dumawat ka iti kwarta ni nanang mo. Sigurado. At damit i-remate ni tatang mo. Ijam ngamin ti panagbarbartag mo. Hoy, di nakmanlapdan. Tapakaragsak ti raramidag. Sige. Nukas tamat lang. Nasaysaya at nagawid kami pahilangi di balay. Akadwak ta anak ta. Jakon makaano si tidanam. Tapasig matla konsumisyon ti palpalakam mo kanya. Ikaw na. Makamu ka. Apay ti ko na mlapdan ka. Sige! Pumanaw kayo lang! Adda ka, may tanak ka. Nadamag ko iti inam nga adda ka no ibagam. Kwa, agkit dawak ko maiti pabor kada kayo tatang. Pangaasiyo, ikandak ko mapa iti may sa agundaway. Kaya't ko tagtuloy nga agadal. Ay, anya nga ita. Marik na mong tirigat ti adda asawa na. Tapno mom, dumandano namin kanyak dagiti mapaspasamak kada kayo. Anya, agbabawi ka na nakiasawa. Uwan nga Ruth. Jakmat nga minim pagkarupa konsumisyon tipay kanyak ni Joey. Napatpatag dagiti barkada nangam siya nga asawa na. Pasaray saan pa yan nga agawid no daduma. Arak kan sugal ti papapanan ti sweldo na. Ala, ikan ka iti maudi agundaway. Hanggang saya atem ti agadal Tanay, pagrigriga ta ti kwarta nga aramatem. Wag? Uwan tatang, ikarik.
Ipamaysak ti agadal, kat nipay lang nanang ti mga wawir iti anak ko. Kabayatan ti panagadal ko. Pumanaw kayo, adi kay nagpakada iti kabsat ko? Manon nga aldaw asana nagawawid ti kabsat mo. Isu asikala ko man ti mangibagakan kwa na inton sumangpat. Ada lalaki man niya. Anya ka din dahi nga ibagbagam ipag. Ibagam man ti agpaiso. Ada lalakim, kat sumurot kayon ken kwa na? Sana pud no dahi ta. Awan lalaki. Apay nga ro na pumanaw kayo? Amok Addan nang iso katam iti kabsat ko, Melinda. Maala, siyak ti makaamo ang mga uawir iti apukok, anak ko. Basta igaad mo nga rin ti aghadal manan, Uwan nanang. Maudin agundaway mo da ito'y Melinda. Tano ulitam to pa iti inaramid mo. Pasensya kan. Ngamsaan da kanto na matulungan. Ikarik, nanang. Agsingsing patakon. Ipamaysak ti agadal. Umadanin ti panaggraduar mo, anak ko. Nabayag kayo matan dito'y balay. Ngam aging gaita, di na kay pulos sinarungkaran ni Joey. Makumikum lakit ti DJ ti bisyo na nanang. San kayong agsarsarita iti cellphone? No daduma, agsarita kami. Ngam manmano, ta isi-isnabak ti awag na. Anya? Pagawawidan na kiti lugar da. Ngam jak imanugot tapampanunutag ti panagadal ko, nanang. Ay nakakablawan da ka, anak ko. Nakalpas ka matlagan iti panagadal mo. Agyaman nak nanang. Utang ko ti amin kada kayo ken ni tatang. Kat itata nakagraduara kon. Ti pa nag-examen ko ti board exam ti sumarunong asikaswag. Takayat ko ti makatrabaho. Ha! Ane, da kayo maghayam Melinda palasang ko. Ay na, da kalanda po kok. Kaing ingas launay ti amana. Karbon ka pinatalaga. Malala, sumra kayo. Ay na, agyaman kami, nanang. Ay na, naimbag man ta nakalagip kayo api masyar. Uwan, nanang, tani. Saan matan ang makalagip ni Joey? Di na kami matsarungkaran ng iji lugar mi. Ay, manmanon nga agawin ni Joey dito balay balasang ko. Naikat pa ikit din iti trabaho na. Gapo iti kinaartag na. Anya? Basol mo ti panagbarbartag ti kabsat ko, Melinda. Ha? Hinatap na ngamin, anak kilalaki ka, iso apimanaw kayong agina. Ala, sana po no dahi ta ipag. Awan lalaki. Basta, basol mo no adadakas ang mapasamak ka ni manong ko, gapo iti panagbarbartag na. Tapinanawan niyo ngamin, iso nga grebrebel din. Anya? Nanang! Apay, Melinda, kasi kada pakaragsakam, anak ko. Nakapasakit ti board exam. Maka-apply ako niti trabaho. Anya, ay nakat, agyaman tayo iti Diyos, anak ko. Ni katugang ako imawag, nanang. Mabit lang, ha? Hello, nanang? Ay na, Melinda. May katagos dito balay. Ha? Apay, nanang? Natayan ni Joey. Anya? Nabarbat na kasi magpati ni Rabe. Inturog na. May lalayon na batan. Sana na nagring bayasang ko. Joey, oray nagbalin ka ngay responsable nga ama ka, nasawa ka na kami iti anak ta. Hinayat ka lang ta. Nagbalin ka na pa sa tibiyag mi nga gina. Iso ang nasakit mo't para kanyak ti ipupusay mo. Joey. Gusto daytan, Melinda. Di kan agin sa sangit dita. Tamok tumatla pa karagsakam ti ipupusay yung tikabsat ko.
Sana po no dayta, Emma. Pudno! Iso abasol mo ti ipupusay ti kabsat ko. No di mo ko mapinanawan, saan anapasamak kan kwa na ti kasta? Lalakiro. Saan man mo't atila ibagbagam ka ni Melinda? Di ka lamaasyan kan kwa na, Emma. Pudno matabasol na ti ipupusay yung ti kabsat ko nanang. Nagrebelde ni Joey gapo kan kwa na. Pinanawan na, tas imurot iti sabali a lalaki. Awan pamanagnag mo, iti dayta nga ibagbagam. Kita nyo lagi pa nagkaukawas nan agpaspaseksi, madlaw nga agpapaaram. Ang pangkit di Kunamlan no asino kapintasan. Nalahos ton. Nalabos ka mo't. Natayan ti kabsat mo ngam di mo pa'y lamaawat ni Melinda nga ipag mo. Saan ko nga ipagdayjay, pinanawan naman ti kabsat ko. Simurot iti sabali a lalaki. Sungbatam kit di day taawag mo. Ni Ferdinand ti mawawag. Mabit lang nanang. Asino man na Ferdinand dayta. Basta. Hello, babes. Asino man nga taday dya alalaking. Agduduma lalaki ti umawawag kan kwa na. Kan kasla amin dakat awawagan na iti babes. Babes na nga ta amin dagi dya akataw-tawag na. Apay nga aglaladot ka, Emma. Masikugak nanang. Anya! Asino ti amata sikog mo ngay? Ibagam ta kasaritak tagkasar kayon. Di nak mabalin nga ikasar, tada asawa na. Anya! Ngam, di nak kano baybayan. Sinaan nanto kano di asawa na, tasyak ti ayayatan na. Agurnong kano iti pagpaanalda. Anya! Ay, basta sinamon, tanarigatan. Ang mga nuray katip. Ay, ayatat ti amati sikog ko nanang. Urayik asinaan na ti asawa na. Aniya! Tatang, agsara kayo ni ti laundry shop. Tap na makainan na kayo matan. Malaman. Adu pala ti customer, madamdaman to na nakaw. Ay na, nabannog kayon. Ay na, adu kami agtitinulong. Tadamod na gititang-tang da na makaduami kanina nang yun ito'y. Kunak ngamin nga ginana kayon ngam di yung mat kayat. Maburing kami iti inam nga wana ararami din. May anak ko. Exercise mi nga ron da ito'y. Si kaki di ti aginana, ta kagap-gapum la iti trabaho. Nga madda ka man dito yung laundry shop. Ay na, urayan kayon, tagigiddan tayo nga agawid. Ay, una. Ay, agyaman na ka nakaw. Ay na, nakasingsingpet ka nga anak. Saan ka nagbaliw Apolos? Nga oray na pintasan ti biyag mo. Adun ti negosyom. Nakagatang kapayan iti balay tayo dito'y syudad. Hanggang saan kalata nagbalbalew. Apay ko mga agbaliwak ngay. Da kayo ti inspirasyon ko nga agbibiyag. Isa rumbang latulungan kayo. Kat numabalin, jak kayat nga agbannog kayo. Isong agbiro kak pa iti kanayunan akadwayo. Agipas kilak di tarwar. Naimbag nga oras mo, Melinda. Si kaamat gayam ti masabat ko. Ha? Sino kay tayan? Alamat. Di na ka din mabigbig. Siyak ni Emma. Ha? Ala, ay, sorry. Di ka nailasin na dagos, Emma. Si kagaya man dayta. Ala, grabe mo't nga mintikim mo tungam. Ngimisit ka, iso di ka nabigbig a dagos. Kasano ajak ngumisit. Katinal daw arumwara ka mapanagbirbiro kiti panggadak. Tila mas master ka. Tapno adala ipakan ko kadagiti upat nga anak ko. No kasta, nakiasawa kan? Awanan. Nabayagan a pinanawan nak ti ama dagiti anak ko. Tas igod ngamin nga dasawa na. Anya? Amang ano, adamo mapangisirikam kanya katrabaho. Uray katulong ditan. Basta gisti autak. Tawan kadwa ti inak ang mga sikaso kadagiti anak ko. Sige. Adda pang isirkakan ka no kayat mo, Emma. Tsak laing pagaro pa ko matgayam dahito nang isirkam kanya ka laundry shop. Ay na, bimak ng kagayaman, Melinda. Saan mat?
Ay kat ano sam nga rutag trabaho dito'y tauray na yun nagtutisweldom. Agyamanak, Melinda. Makasangit ak itinakaro arag sakutad dan trabaho. Kan makasangit ak matitinakaro abain ko kan ka. Kapo iti panagsasaok iti agkakasakit iti kan ka. Pakawanan ako, Melinda. Sapay ko matama pakawanak. Ay na, awan day jayan. Nabayagan apasamak day di. Iso alipatamon. Linipat kun day jay, Emma. Di ka mangiruruman, iti pada matao. Tapno di mon to depdepaan ti babawim, intundum teng ti tiyempo. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo. Amen.